Kublai Pibara, Nadai Dr. Hubert Akar, pathologist, Lab Director, Jonka Nasret Hospital, Shillong. Kaya bang akwa ban penya pimenta, ndiat kalong, Shapang kumno bangin deng, yakanika mask, kababaro ngia deng, hakanika puar bamenta, bangin yada yaladi panlag, now new knyang jingpang, coronavirus, kadon kajing ma, makajing mong, lada nipendan kambak kalayaka, namarbon nangingim tip hakano kador ngin le bangin deng yakanika mask. Ni sudeng la kadeng kumto bangin tip kumno bangin deng kumno bangin la kumno bangin pen kuat ladang ngim nang ban le kini ki benta ki bakide ki balong ki bakon benta bakong san kawan ra ya kajing ma pen ban ha kajaka ban wan ra ya kajing ada ni la ban deng de ki mas ki bangi shinahi halayeng halasem tamba ki mas ki bangi deng halayeng halasem kire ban long kum kini kani kade ka blasu ar sertap si sertap kadan chani Paci serta kadan chani shadiat. Dia shwa bangin deng yakini ki mas. Ngidei ban sait kuat bahaya ki shwa bangin deng. Ngidei ban sait ki kti jongi shwa bangin deng. Bat hakpor bangila lauru ngidei ban sait bahaya ki kti. Kenang ba? Uni kunyang jeng pang onum ya ban sapriang keleng lane ban num rung shipok kamet jongi. Lada kan ni ka mas kala asngam kala dei kapor bangin lau ba bangin sait no yaka. Nalor kata pade. Ngim day ban pendan kam si pendan kam ya kini ke mas kam tam kum kituk bang yang surgical mas ke bang ngim la ban sai kini ke bang isna hi yang ane ngisu hi yang ngila ban sai pat pendan kam yang ya ki ngim day ban ya ai ke liang ya ke mas jonga shi wei pat habang ideng kini ke mas ngi day ban tep hakano ka rukam bang indeng ibo kum ni tap ya ka khamat bat ya ka suntur Nagtang iti aswa uniuk say manajrok kanya nang ni naposkor te hamni te aswa manajrok jo sate manapo kani kadai bangin deng komne kamas habang ila deng pade Ngidei ban pet makan ni kan mas kan num ai jakai ban light le air kan rung sapo pe kan ni kam light show kala dapat sebak hang ni nado nak khmat chado sene sak inga pak sentur te dei hang ni bangin da deng ya kan ni kam mas habangi jerho kan jing jerho jong kan sak ko hang te apo ke ai ke te ka badon sapo ka dei ban dei be ka jong ka sapo makan ni ka basabar ka dei ban dei be jong ka ba sabar ti nga dei ban pet shwa ngasa deng Habalau badeng alal shwa uniu banak po salau banajrong at kani ka mas ntang ngalit pedem aku saban pangasasai kuat bahaya ka nathat kasngi bakandar kyang nadap that kasngi bandar kyang pade ladang ilan kanat ginya ta ke istri gide ban thet ya kakti kenang ba Kenyang ubah sakut apa kamas unum poi sakikti jongi bangi kum kata senis tai bon sapriang pada unrung sekamet habang isai ya kaning iladep sai iladep thar kyang ngin thep pada kumno bangin ra man la kasinga kapwa bangilet bangin dek kini ke plastik kidan kumni kini ke plastik ngisai kuat hai ka bangi pen rakyang ba ka bana jerong ba kani ka basapo sapo ngisai kuat sajerong ngisai kuat parak sabat pen rakyang Dala ada rakyang, makanya ka mas ka pengiladep thar rakyang bagi pengilanya istri. Ngithep hakane ka plastik. Ngithep hakane plastik hap untuk. Ladep thep ya kane padeng ngidep kono. Kani ka plastik ni si ni kan no sebab. Ni kliap no kuntu ni kan sebab. Ladang yem dan yeng laban te daun jeri dan ada katu ka stapler ni laban pen kenang buk nyam jing pang unum ya ban rum kaning la ban tap apa ka pla jong ni bangi la pendan kam ha ka puar bakala singem ka wai ka mas kani ka jing dang mas jong ni kan trei kam ha lada ni pen sembuat lang la ngi buat lang bat ka rukam thet ya ka kti lada ngi dang tang ka mas ka kti jong ni ka jabo uk nyam jing pang wan dan hi thet hai ka kti bat deng ka mas kani kan ya rap shi buat ya bat ka la ban ya da Now new kenyang jingpang. Hublai.